Liah nyantema Nabiullah laju pantah le negeri wang. Abid kalen katro Nabi tu mana kun le menau macam sabit gata hai saudara jangan hamba tak berjalan. Tema bedah le bandua nejak sigra laju yuhnyan abid matba jaro Nabi di atas ia ni berjalan. Dalam laut ne berangkat trole legan bak tempatnya Sabah pulau tengah laut tempat abid kediaman otro kenan ubat tempat Nabi lihat bak masanya neng yang sinan si ontika lom serta Sabah cawan. Lom nasinan si krak tungkat Nabi lihat tanyang rijang Nabiullah tanyang bahud wa mekesud tika bruknyan cawan cemeh pu faedah cuba pegah wahai taulan kaya tunya pu mekesud abid jawab temarijang. Tika bruknya hai saudara ke musalla ulun tuan ke musalla ngan tempat cawan cemeh tung ia sembahyang. Tungkat tunya dengar lun kun menyau ulun kelaparan lun belum temani bak bumok terbiat sino dumbuahan. Bokaya yang lazat rasa karunia oleh Tuhan Nabi dengar menan haba marid sigra alaihi salam wahai abid taglang sigra pakri rupa lun macam nak tamakan jina legan wana ni'man yang nasinan. Yuhnya abid gelang le tungkat dengan kudra khaliqul alam timoh laju yuhnya legat dengan siat laju manyang pet boh cabang le keluar boh ji tema pih pet macam jep cabang boh ji rata lazat rasa hana lawan. Sabah cabang boh delima dua kurma tersebut nan keleh boh tin pet boh anggur sangat tatlem karang-karang. Jep cabang boh jitat le on pi hijau hana lawan yohnyan abid dengan Nabi ne pajuh le dumbuahan makin laju le bandua lazat rasa hana lawan oleh makin bandua dro cok le jino tungkat rijang. Abid mat le dengan jaro misya buno lom meriwang lom jadi tungkat ajaib tat hana lawan Nabiullah kun ba'abid tan ajaib lun macam ajaib tat tungkat gata nekarunya oleh Tuhan. Dum kaya tu timo legat keramat tat hana lawan ngan si kejap laju timo lom jimebo macam-macam ulun tenyawa hiren sangat lun kudra khaliqul alam temana kun ule abid na ajaib lain ni baknyan. Yang lebih tan lam ajaib tema marid alaihi salam ne pelemah wahai abid yang ajaib lebih ni baknyan. Lun mengkala ni yang ajaib beda abid tema rijang mat bak jarawan Nabiullah ne ba pantai bak tempatnya lam laut nasabah guha kenan ne ba alaihi salam otro kenan ubak guha tamang sigra teru dalam Nabi kalen dalam guha Sabah kuta indah sinan jenis ni bakmu sangat indah mutatahmu tu maknikam. Gaki kuta yakut mirah syahya limpah hana lawan hana banding indah rupa hati geta sidro insan te sidro manusia ulah rupa dengat pansan. Akan tetapi sudah mati nyawang hali dalam badan. Ba ule nasabah loh jenis ni bak si kalian mesurat ngan Dawud perak huma bak sang guhupam.
ni bakloh nyandum mesuran Keat pihjrotan hana lawan Nabiullah kalan rupa kana baca temarijang Menohaba dum mesuran dengan sahabat sekalian Bahawa ulun sidro raja tan kuasa hana lawan Kuasa tan ulun sidro berangkasa han tentang Lun putalu siri benanggro siri bedro raja lun perang Habis talu dum sinaro tan mengsidro yang tentang ulun siri betun dum nan zaman panjang siri be putra lun mekawin rupa candin lom perawan habis lun rasa segala nikmat dum na lazat dalam alam segala nikmat lam dunia nyawa Kaku rasa si kalian hantam sakit lun mengsiat dalam sehat sabe badan cukup nyaman ulun rasa dalam dunia macam-macam hingga hana lun tu putra dau lalo uro malam dalam suka sentuh uro dalam duku rindu dendam halilun te dum sinaro bahwa uro ganto malam malam ganto uro dau lalo ngan bubayang hana sapu lun tu puli sentuh sabe lam sukaan Tiba-tiba tema akhir nepemati lun le Tuhan Hai segala raja-raja Hai segala ule balang Hai segala urang kaya Hai segala panglima perang Hai segala yang kuasa Hai segala hamba Tuhan Ingat kedrawa agam inang Yona nyawang dalam badan Bahawa ulun tenya sidrawa sangat ruga hana lawan Baklun sangka han lom mati sentuk sabelam sukaan Kaji tipe alun le dunia Kaji daya alun le syaitan Hingga ulun sampai luput Han lun pubuan kebajikan Bertatupu dum sinarau Dalam ruga lun kakaram Beta fikir Bandung kedraw Hai sinarau hamba Tuhan Yang kehaba dum mesurat Nabi lihan si kalian Alih habe dum ne baca Dan ia mata alaihi salam Yonyan nemo yang mulia Abe pika nemo yonyan Nemo mama sinan dua Dan ia mata megelumbang Asem nemo sinan dua Abe tu malam mekalam Ubak Nabi ne kun sigra cok kegata nyan manikam cok laju mengsabah ija atau mengsabah empang tak cok laju dum yang suka seol sigra alaihi salam dan mekesud lun syedara han holun ba dum manikam menandari yang mulia abet mata yang rijang pakan gata hana suka tuang kegata dum manikam Bukan mehai tan harga ngan segala mengan intan biket tacok mepi percuma han padumna ta gulam gata coknyan ke delegat nyum mehai tan hana lawan menane yua ule abed tema marid alaihi salam yang jid ulun hana suka halun hawa dumak nikam karena sabab tema akhir akan mati cilun tuan akan mati sampo ajai tema tinggai cin manikam kepu guna dum harita tinggai tema si kalian Nyan raja yang katro ajai kaji tinggai le manikam jino yang na harap hamba ubak gata wahai taulan akan ulun lake doa ampun desya brile Tuhan bener ampun segala desya ube yang nasi kalian ngan berikan doa gata neberi sigra ule Tuhan mudah-mudahan bihadarat ampun legan si kalian yang ke yang tan harap hamba ubak gata wahai taulan menanarid yang mulia abek sigra jawab nyoban Hai saudara hamba Allah hana hilah baklun tuan
karena sebab masa dile nalun lake ni batuhan kapet pluton ulun lake goh mutime yang pintaan goh lom sampo ban pintalun kapet pluton wahai taulan yang kesabam kamalelun ulun mohon lain macam menan abed jawab nebri siut Nabi alaihi salam putalake wahai akhi yang goh geberi oleh Tuhan menantanyang Nabi Allah abid pegah temarijang pinta ulun masa dile ulun lake ni bak Tuhan merempok lun ngan Ibrahim Nabi Karim alaihi salam ulun dengar ni bak rawi kalah di dalam alam kalah dalam dunia nyawa menan kamu dengar kalam nak tersebut di dalam kitab ulun lihan wahai taulan masa dile kitab Nabi akan menjadi oleh Tuhan sidra Nabi Tuhan pejut yang geikut sekalian oleh segala Nabi-Nabi yang menjadi kemudian yang ke Nabi Allah Ibrahim yang karim penejut Tuhan menandilai ulun lake bermutemangan lun tuan bermerempak dengan ulun kapet pluton wahai taulan Nabi dengar haba menan nemoyuhnya alaihi salam ubah abed ne kelegan katro hajat gata taulan yang talake oleh gata ne putruka oleh Tuhan Tuhan kabul hai saudara doa gata si kalian abed dengar menan haba nyok gata baklah kusang sangnya gata yang Ibrahim Nabi Karim alaihi salam seorang Nabi yang mulia sabit hamba wahai taulan nyok ulun yang tak pinta ne putruka oleh Tuhan abed dengar menan haba bedah sigra mematangan cumbak jarawa Nabi Allah hanpu pegah hati senang mangan hati hanatara katro pinta brile Tuhan Yonyan abed le megure dumai lime bak masanya alime syariat ngan tarikat lam hakikat si kalian serta ilmu ma'rifat merno legat bandum yonyan abed ikut agama Nabi hati suci kuat iman liahnya Nabi yang mulia lake doa ke abednya Nabi mohon bahadarat bertetap kebajikan padum lawet Nabi sino temanu wa unang grasyam ubah abed ne mohon ro laju nuwa alaihi salam